Papanan tayo nga rudan lakay. Papapanawon na tayo umutin ta balay diti pagababangan tayo. Saan da kanon na paabangan ti balay da? Ay, problema nga ron sa dino ti papanan tayo, Linda. Sapay basit di balay me. Kan adudan nga gnana di jay. Tadamot nga rudan pamilya dagiti kakabsat ko. Ay, kapilitan nga agawid tayo na iji probinsya lakay. Agawid tayo na iji balay dananang. Umanukot nga taninanang Linda. Wen, kasaritak to. Kapilitan nga ron nga transfer tan natin anak tayo iji lugar milakay. O na. Pasensya ka na. Naikatakmat ngamin na iti trabaho. Napay mo't ngamin asyak pa'y tinapili ang naikat. Iti nagbawas na iti trabahador ya kumpanyami. Ay, ala sana balen. Anya nga ikat di mo nagayatan dayta. Agsapol kan tulangan ay ti pakipurdiya mi jay lugar mi boying. Oy, Linda, bakit? Ura niya klase ti trabaho ditan. Basta nadalos, sirkak. Tapno saan tayong agbisin itanak ta. Nagpawit ka din ni Papak, Lola. Wen, apo. Ngamjak inroar amin ijay bangko. Tamangan numagastos manen iti awan kaes-es kan na abanag. Hadon samat ang kwartayo di bangko, Lola. Binolan nga gipawit ni Papa manipod abroad. Di binolan mat nga the savings tayo. Adumat ti paggastusan ta, apo. Iso abas sitla ti urnong ta. Oho, imposible ah. Ang mga nulas-lastugan nak, Lola. Ni, saan, apo? Ikanak nga ro di ti kwarta. Tagumatang kiti baro pantalon kan sapatos ko. Di mo't kagat-gatang ta iti gamit mo idinapan alawas. Awanin dagi jay. Nauma akon. Isungayin lako kon, Lola. Anya? Sige nga rod. Alaamon tay inruar ko itay agsapa, apo. Di ka mabalin apaayon. Gapot talab na lab ka unay, Eugene, apo. Naimbag nga orasyon nanang. Naimbag nga orasyon, nanang. Agmano ak. Nay, pabigla-bigla kayo mat nga umay, Linda. Nakalagip kayo man apimasyal. Agmano ak, Lola? Malasumra kayon. Ne, nagdadakkel mo't dagita bagyo. Kan aguray kayo. Gamit yun sabay dagijay at daijerwar. Ay, uwan nanang. Apay, mano nga aldaw yung nga umyan dito'y balay, Linda. Agbayag kay samo dito'y. Bakasyonan aya dagiti uping. Ah, kwa. Pinapanaw da kami nga minan iti sigod da pagabangan minanang. Tasandan nga ipaabang. Isuan na panunot mi ti umag na udan diti probinsya. Anya? Lola, sa dino ti ayan ni Insan Eugene? Remuar, at da inatendaran na apasken. Ay, kasta ka di, Lola. Ay, nanang, napanan ni tatang. Aday jay likod anak ko, agin indayon. Napariir ka nung amin ti angin ni jay. Ala, mapan ka ni itayan na, tapno maanginan ka mat. Ngamne, di yu paglubunan diin dayo na. Di yu parigatan, tamangan numadadaal. Pagin indayunan ni Eugene day jay. Sapay naglulukmag kayo. Ay, when, Lola? Kasano nga rodan ti panagadal ti anak yo. No agnaad kayon dito'y, Linda. I-transfer min adito'y nanang. Kat, di asawam ngay. Awan trabaho na. Kasano kayo ngayon no awan trabaho na? Ay, agsapul iti pakipurdiyaan na dito'y lugar tayo, ananang. Kat, kasanon no awan pakipurdiyaan na. Alangan asyak timang pakan kada kayo. Ha? Saan aga po tada ipaw-paw itjay ama ni Eugene. Kat namnamaan yung matan nga ado ti kwartami, Linda. Tane, kababain mo't kin ni Gregorio. Tane, adamot sa bali a pamilya na suportaran na. No kasta. Nangasawan ni Bayaw Gregorio, nanang? Nabayagan at dapay duwang anak dan. Manipod na tayo dahi ti kapsat mo nga asawa na. Saanan ang nagsarday ang nagpawit iti para kini Eugene. Ngam idi nangasawan, medyo naksayan ti ipawpawit na. Banag ang maawatak. Tanya ngay, kat pamilya na mga ruday jay.
Nanang, Iso abaga am di asawam, tasaan nga agsadot-sadot. No kasapulan nga agabrod, pag-abroad mon, tapno makaurnong kayo adagos, kat makabalay kayo matan. Nasakit ti ulo, Lola. Ah, ay sus, nabartag ka manan, apo. Kat nangan ka ka din. Nabsugang ngiti pulutan, Lola. Nasakit ti rusok ko. Napgas. Kan bakwarak, Lola. Ay na, mabiit lang ang apok. Taalaag di palanggana. Dalasam, Lola. Nasakit ti tiyan ko. Maulawag. Sige, sige, mabiit lang ang arod. Linda, bakit? Nabartak mo di ka anak ka masimbang bait. ay, wan nga rod Nagubing pa'y laang am nasumok na gaya man ti tumimtim iti arak. Kasta unay apa na nga si kaso ni nanang gankwana. Linabaran na sana sinukatan. Wan nga rod. Kasla matartaran tapay itay ang mga sa asikaso kan ni Eugene. Panawan nak dituin ko nak. Ni, bugbugkawan na mo ito ni nanang. Naglokon. Apay nga yakas jay. Payman, Baybayam lang bakit? Nubagbagaam. Inton saanin ang nabartak. Tama nga nun adang agwal ano sermonam ang nabartak. ay, madila nga mintirik na kamakangag iti kasta. Kumano ka na? Bugbugkawan nakit din ni nanang. Adda kayo maggaya man ti. When Eugene, narabyan ka matasimmang pati di kalman. Nabartag ka pa'y. Kalpasan na, bugbugkawam ni nanang. Ha? Madi ati kasta ka anakan. Di mo bugbugkawan ni Lolam ata madi. Masakitan mo't Ala, Eugene apo, ingkagdigusan. Taamangan nulumami is jay indadang ko apagdigos mo. Wala. Di ka man agpakalaing amangong unget ijay apokok si Kalinda. Jak ungong tananang, bagbaga aklaeng. Tane, maditinangag ko kankwana idirabi eh. Bugbugkawan na kayo matan. Di yu itulo ka kasta teramidan na kada kayo Numasair tirik na ni Eugene, basol mo, Linda. Ha? Apay, si kaya tinang padakkel kan kwa na. Tako na mitlan asino ka namang sersermon kan kwa na. Nanang, Bayam asyak ti mang disiplina kan kwa na. Tasyak ti akin kargo kan kwa na, Linda. Sensitive nga men ni Eugene. Basit lamang na, masair tirik na na. Iso abay bayam. Kabailak a disiplinaan jay apo. Selvi, anyat kukuam di tasango ti computer ni Eugene. Apay anak katugaw ka dita. ay, awan lola. Jacqueline no katanti computer na. Nagtugawak laang dito hindi pilid at tugawan na. Kankit kita aklang ti computer ni Eugene, lola. Di mo pa kibiyangan dagita Kandi ka agtugaw dita. Tamangan numadadaal. Ha? Agungat dayjay numadadaal dayta. Kandi na kayat nga adda makibibiyang kadagiti gamit na. Arumar ka man ngamin dito'y silad na. Apay ngamin ay ang adda ka dito'y. Sige nga rod, lola. Sorry. Ingka kidi agdalos ijay kusina. Agwalis ka ijay ruwar no iso. Tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Tapno adda serbiyong agnanaod dito'y. Selvi, igatangan anak man iti sunal ko, Gistor. Ha? Agsunsunal ka, insan? Ala, madi iti salon at ti kasta. Nagubingan ka nga agsunsunal. Nakairwama kong tikasta. Alagi din. Ingka gumatang, taglaladutak na wan sunal ko. Pati arak, grabe ka mat nga ginunggayam. Nagmayat to pa. Mayat, no mapadasan tayo amin dagita. Tapno ma-enjoy tayo. Di kinagtutubo tayo. Isa siga. Tuladan nakid di mo. Tapno ma-enjoy mo tagbiag. Manchak, insan. Kan may sa agungat danaan ng kantatang. Kaasi ka mo. Taadda mangungat kan ka. Ngam siya. Awan mangungat kan niya. Isa maaramid ko amin nakayat ko. Ngam kita, ang mga numasubraam katanyapay ti mapasamag kan ka, Eugene. Awan. Anya ko mangay. Mayat kit di
Enjoy life at talaga. Nala, igatangan na kon, Selvi. Darasam. Oh. At ititangtan ko na pa nagkabit hidya kalsada, bakit? Ay, apag isong. Aginroll ta anak ta inton may alawas. Gumatang iti kagawaan na iti pagadalan. Alang nga, Lord. Ano san tayo pala no niya tiyadda? Tani, awan pa'y master ka na permanente trabaho. Pa-extra pailaan ita. Wen, adan tulat talakay. No, da kwartayo. Mangtad kayo mata iti paggatang iti pagas. Tani, awan kwarta kon. Mababain akong ngagdaw-dawat kini Gregorio. Kane, para kini Eugene nga anak na tititad na kwarta. Sige, alayan yung tinabat-bate akwartak nanang. At toy, 500 laang? Umanay ayamat na ita. Makik-extra pay lang amin ni Boyeng iti trabaho, nanang. Iso nga agin nanos tay pay laang, Naimbaglan no makasapul iti permanente at trabaho na. Nakurang kayo ngamin iti diskarte. Makitinulong kamot ngamin nga agtrabaho, Linda. Tapno dua kayong agsweldo. Saanan nga uso ita ti housewife. Pati asawa a babae ita kat agtrabahon. Manmanon ti makitam a housewife ita. Nadisdiskarte pa'y kit di ati babae itan. Kaadwan na. bumawi kami to no makasapulak iti napimpintas basit at trabaho, nanang. Marigatan dagiti dadakkel mo amang padal ken ka. Iso adi kan agkolehyo. Wen nga rod, Lola. Kaya't ko kumapit ti makalpas iti panagadal ko. Di mo ipapilit no talaga adiyo kabailan. Di kagbalin nga agraraman, Selvi. Ha? Naimbag pa'y ni Eugene nga agadal. Ta talaga nga dapagadal na. Tadaket nga rod ti ama na amang supsuportar ken kuana. Wen nga rod, Lola. Nakapapal ti kasinsin ko. At dapagadal na ngam di namot kaya tag-eskwela. Di na pa'y inturpos ti high school. Uray saan ang makadal ni Eugene, tadda jay ama na amang tulong kan kuana. Ngam si kangay, kurang iti diskarte jay amam. Iso atulungam dagiti dadakkel mo. Agtrabaho ka din, tapno agsweldo kan, kat makatulong kamatan iti magastos dito'y balay. Narigat mo't no siyak amin. Tangay 20 matan ditawan ko, nanang. Agtrabaho akon. Ada pang isirkan tigayim ko kanyak. Pagtagilakwan iti cellphone accessories, nanang. Ikarigatan da ka pagadalan, anak ko. Da kami tagtrabaho tapno makaturpos ka. Amok tirigat yu kan ni tatang, nanang. Diyak kayat nga agrigat kayo. Nga agproblema kayo iti kwarta pagadal ko. Isong agsardengak pailaeng. Agtrabaho ak. Tanadan don kwarta di aginrolak ton. Kasaritam tong arod ni tatang mo Tapanag ko nak, di nakapalubusan day jay. Tati kayat na, agtuloy kang agiskwela, anak ko. Tulungan da ka amang kumbinser ka ni tatang, nanang. Please. Nagkapuam, apok. Apay nga itakalaang asumangpot. Manungal daw at ikanagawawid. Kanda kiti kwarta, Lola. Ayan timpaw itamak. An-anwam ti kwarta. Inikan kamot idi na panalawas. Dakkel pa'y agatad di intad kukan ka. Kanda ko no saan? Ay na, di makil dagiti mata na. Kasladyar na ti mangkabil kanyak. Ayan ti kwarta ko na. Wan, mabita ang taikan ka. Inak mga laijay silid, apo. Eugene, adda sa bala madmadlaw mikan ka Pasaray maikulkulang ka. Kan kanayon nga awan ka dito balay. Sano sumangpet ka? Kasla ka malugluganan. Nagalas ti isawsawang mo kanilolam. Apay ayaman nakibiyang kante. Nalipatan yung samot na makigigyan kayo lang dito'y balay mi ni Lola. Panangisa kitar aramidak. Sana pan nakibiyang, Eugene. Pangaasim, liklikam ti bisyo. Kita man talangam, nagkutong kan niya, di kan samot ngamin matmaturugan. Kita man dagita matam, kaslarumwaran dagiti bukal-bukal na gapoy ti kinakutong mo.
Awan bibiyang nyo kanyak. Ang daw-daw ta kaya ti kwartakin ka. Libren to pa iti kankanin nyo dito balay. Ta kwarta ti amak ti gasgastusan tayo dito eh. No, da pa kay ekstra ni uncle mo, makagatang kami mo't ititaraon. Ganda duma pa yung masapsapol dito'y balay. Manumot laday tangay. Nagpasit. Di kay pa lang amin pumanaw. Imbes ng awan makibibiyang kanyak. Ngam simangpet kayo dito'y balay aman nakibiyang. Nanang, bagbagaan nyo man ni Eugene. Sa balin tinasumok na. Anyat problema maya kini Eugene. Saan na kayo mat apakibibiyangan ah? Nanang, tubngaran nyo kung matimading aramidan na. Di pa nagbisbisyo na. Saanin agaraw ti normal at tao ti garaw na no daduma. Jay anak yo laang ti pakibiyangan nyo. Sumanao kayo. Hinton ko jay anak yo tinasikugan abalasan. Ha? Pananginsulto ti kastang aramidam. Kasladyak amo ti mang disiplina iti kastang ay bagbagam. Sana kasta nanang, ngam sa baling arot ti ugali ni Eugene. Kabalan na kayo pa yan nabugkawan. Nairwama kon. Style na lang dayta. Ngampat-pat ganak dayjay nga apo ko. Kan pat-pat gak matunay. O anya, naka-enroll kan, Selvi? Wen, Glory. Ngam, madanaganak. Amang ano tsak kabailan nga igiddan ti panagadal ko bayat ti panagtrabaho. Kabailan ta, friend. Saan ta mat a full load iti subjects ta? Sa bagay matkit di Isu na lang ta mabayag sa ta makagraduar tabas titilod nga inalata. Saan abali tinapatag, makalpas ta. Di tanto mapupuutan dayta, Selvi. Kat, amo ka di dagiti dadakkel mo ti panag self-supporting mo? Saan, Glory? Ala, agpada ta. Uray siya, jak mat imbagbaga. Takayat ko ida a sorpresaan. Ingkay maturugan na ng rabi iuna yan. Hijak makaturog. Pampanunutag jay apo ko. Sino nga po ko yun, nanang? Kat ni Eugene asino pa'y kuma. Ha? Madanaganak. Manualawasan a dinagawa-awid. Di na pa'y ibag ano sa dino ti ayan na ita. Ay makapadanag talaga. Kasanun no dadakas ang mapasamak kankwan. Alahin kay maturugan. Tama apektaran ti salon at yu iti kanayo na panagpuyat yu. Sa pulen tayo kuman ni Eugene. Pangaasi yu, Linda. Linda, bakit? Kita ang dito yan upload da iti social media. Ni Eugene mo tayo. Apay nga ka sa titsuranan. Ipanpanawagan ta no asino takin kabagyan kan kwa na. Tamapukpukaw kano ti lumbong ti panunot na. Agpatpating na kano ti kalkalasada, bakit? Ay sus, kuntakan tayo man day tanang ipos. Tapno masukon tayo ni Eugene. Nuko na yung alayan nyo. Fight! Dil na dil! Eugene ako. Anyat na pasamakan ka, anak ko. Nanang, naigumon ni Eugene iti may parit nga agas. Isu akas na tinagbanagan nan. Kasanong ay daytoy. Maagasan pa'y nga tatoy ka anakam, Linda. Ipaagas tayo Ang awamat kwarta mi, nanang. Sapay nabayagan asaan ang nagpawpaw iti ama ni Eugene. Tanaadaan ka no iti sakit. Iso asaanan ang makatrabaho. Anya? Ni Selving ay, hindi mo't agtrab-trabaho ijay syudad. Ang mga no at madiskitaran na ijay akwarta. Awan mat nga ron maipawpawit na kwarta, nanang. Anya, nabayagan nga agtrab-trabaho ijay. Awan pa'y impawit na. Basit siguro ti sweldo na ijay Di pa'y nagawawi dun, tamakumikum ka no. Ang mga no nakiasawa mo dun. Ngam inlimod na laang. Ay, saan mat siguro, nanang? Papanan nyo, Linda.
Inawagan da kami ti anak mi, nanang. Mapan kami kanu iti syudad. Anyat aramitin nyo, ijay. Jakman mo. Di mo timbagan ni Sylvie. Basta kunana amapan kami ijay. Ikuyog da kayo kumata imbilin ni Sylvie ti panang ikuyog mi kada kayo. Ngamawan mat kadwa ni Eugene diti balay. Huwan nga rod. Jak mabali na panawan. Tamangan no pumanaw manen. Kat agwalang-walang manen. Ala, da kami latangarudan ti mapan ijay syudad, nanang. Anya ti kaya tasawan da ito'y Sylvie, anak ko. Apay nga datayo diti pagadalan. Kan apay akasta ti suot mo, anak ko. Isagot ko kada kayo ti baligik, nanang. Tatang. Anya? Anya? Nag-self-supporting nga iso anak kaadalak, nanang. Tatang. Katjak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Ay nanak ko, aya. Diyak ninamnama ang maisakan mo ang siksikat ti panagadal mo. Ay na, kablangon na ka na natunoy mong darama po, anak ko. Congratulations, anak ko. Agyaman ak, nanang. Tatang. Ang magnanakaw ay ugali yan. Nasa iyo kung magnanakaw ka o hindi. Eugene, apo, mangan kanwan. Inggawan ka ni Tikanam. Let's go sa makakatulong sa pag-unlad. That is the best weekend daw. Eugene, mangan kan kunak. Apay ngagsipat ka ngay, apo. Lola! Ala, saan na nasayati ka stadyar ti kasinsin ko? Dangran na kayo matan. Huwan nga ron, apo. Kanayon nakakabilin no kumaro. Ipaagas tayo ni Eugene, Lola. Ha? Awan mat kwartak, apo. Saanan nga agpaw-paw iti abana. Nabayagan, tagsakitan. Siyak ti makaamo iti magastos, Lola. Oh, adto dagiti vitamins yu, Lola. Kandag iti agas yu. Nagatang ko aminan. Ag-iamanak, apo. Itataadan iti pagagasan ni Eugene na kasinsin ko, agina na kayo matan. Kat ikan yung matan iti importansya ti salon at yu. Ag-iamanak, selfie. Nagsaya at kaga, apo ko. Talaga pinadakkel na ka, dagiti dadakkel mo anasaya. Tadi mo amo dagibalas. Asino ko matibalsak, Lola? Siyak alolam Tadi ka man la inultulungan na pulos. Ultimo pa nang ipatag. Jakim parik na ka. Taim pa may sakti atensyon ko kini Eugene na kasinsin mo. Ba nagapagbababawiyak. Ngamin at napapaborito nga po ko. Saan gaya malasaya at tikas jay nga ugali. Ala, di kayon agsangit, Lola. Agragsak kayo kiti. Tama ipaagasan ni Eugene. Barang agimbagan, kat agbalbali umatan. Basta siyak, napatag kayo latakan niya ka, Lola. Saan kayo abaybayan kadananang kantatang ko? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Naimbag nga oras mo, Manang Andrea. Adda ka din ni Romana? Ada, ngang busy. Aglablaba. Nagado di labaan na. Kasta ka di Manang? Apay, anyat masapul mo itikapsat ko. Sarong kara ko, Manang. Busy ni Romana. Ado ti labaan na. Uraya mamalpas no kayat mo. Day tatalo siguro nga oras. Tulungak langan Manang. Ay sanan. Kabaalan na day jay. Saan nakasapulan ti tulong mo? Si Ngarod, Manang. Baliwak tulangan ti sumarungkar. Sige. Into na da oras na. Ngam panagkunak. Awan oras na mangsango iti sa ngaili, Rico.
Ala, mapankan. Tagluto akpay. Manaktakaw na yan. Romana, pilya man na yung bagti pakirelasyon nam Wano pa kaya asawam to. Panunutam, ti kinarigat ti panagbiag tayo. Manang, pilyam tayo ado ti sanikwana. Tay baknang kunak manlangan. Di naktultuladan na nakiasaway ti pada tayo ang marigrigat. Kita am ti sitwasyon ko. Ti sitwasyon ti panagbiag mita. Nagkutong ako na makipurpurdiya. Tanudyak tulungan ti asawa ka makipurdiya. Awan igatang itigatas dagiti ka anakam. Manang, napintas ka ading ko. Ado dagiti agar-aram kan ka. Iso sana tilak aklunam dita Kita am tay maipayan na kay tinapintas sa panagbiag. Panunutam ti rigat. Kat, andan pilim ka dagiti agar-aram kan ka? Kwa manang. Nuawan pa'y, siyak tagpili. Ha? Ni Mario ti pilyam. Napintas so ti masakbayam iti puder na. Nalawa ti dagada. Nalawa ti talon at tinawid na kadagiti pimusayan na dadakkel na. Siyak ti patsyam. Tayin inauna akngam si ka. Iso dangganak, Romana. Andrea, apay ngay naknakimam jadem. Bayam ngay so tagpili iti pakiasawaan na. Ay na, pagsayatan na matla ti pampanunutag tatang. Kaya't yung arod ang maitulad kanyak. Padak nga marigrigat tinagtinagak. Kitaan nyo man ti pamagik, kaslak latakong anaganak iti namin 5 asag dudusit anak na baboy. Kayod dito'y, kayod dita. Kakaasit ibagya makipurpurdiya. Ngamawan mo't lataurnong. Mapanamin iti taraon kan gatas dagiti anak me. Ay, kataganos ka. Adan tumulat ta siguro ilulong awiyaw anak ka. Ay, awan latam mo kung tatang. Awanan namnama. Iso ani Romana tayan tinamnama tayo. Siyempre, nubak nang to ti pakiasawaan na. May ranod tayo akabalay na. Matulungan na tayo. Iso tulungan dakman amang bagbagay si kabsat ko, tatang. Ibagayaw, tani Mario tipilyan na. Tan nakasiguradon tinapinta sa masakbayan na. No iso, ti pakiasawaan na. Papa naman na Rico. Agpagapas ka no datata sa torna nang inak makipurdiya. Ay na, awanin na namon anak ko. Diretso mo ti pa nagpurpurdiya mo. Mayat kit diyan nang. Tapno diretso ti sweldo. Kaslak mo't lamang opisina ano kasta. At iwot pa ikat idan Takin sinas katapusan ti panagsweldo da. Dinto ta siya kat inal daw. Aginanak kamot. Anak. Adarabi apa naginananang. Umdas daytan apa naginanak. Ti pan naturog ko iti rabi. Manang Andrea, adda ni Romana? Aywan, adda Mario. Sige, sobra ka. Umay ka. Agya manang manang. Ay na, motor mo day tan nakaparada di tarwar, Mario. Un manang, kagat-gatan kulay din namin sa nakalman. Aya, wow, nagpintasan. Nangina day tan niya. Una, nasuro ka 100,000 data. Wow, nagninamatan. Huwag gayam, anyat kahit mo nga inuman nga Diyos, wag kapi ka. Saanan manang, kalkalpas ko nagmerienda di sentro. Ni Romana ti kayat ko akasarita. Mabitla nga ron tayo bak. Agdaldalos nga min ijay likod kat. Ang nalpas day jayan. Day, di mo tari ko di nakasakay itinwa nga nagsardang itibatog anak ko. Ay, wan tatang. Umay man nga ta sumarungkaran Ay mayat mo ti service ni Rico niya. Anya mo day tangay? Nuang? Anya ko matimayat dita. Nuang ti service na. Din to ta ni Mario kat ngingina na motorsiklo ti service na, tatang. Wanang nagagat ni Rico. Bilibak iti kinagagat na. Anwam ta kinagagat, no awan matdagaso kayam. May mayat ni Mario tanalawa ti daga na, tatang. Iso, tinang tawid iti dagadang iti dadakkel na. Agmay sa nga anak ko naman. Ay, depende. Sino kadakwada ti pilyan ni Romana? Narigat ma no diktaran ta ade manakaw. Ay na, masapul diktaran niyo
Tulungan tayo, tamang ano di na mo ti pilpilyan na. Anya? Basta ni Mario ti kayat kong aklunan na. Period. Manang, ni Rico ko matikayat ko. Iso ngamin ti pakarik na agiti ayat. Ni Mario ti aklunam. Dakas ka kanyat maipilit mo ti kayat mo, Romana. Manang, ibagbagak lang arot ti pagsayata mon. Anyat maganap mo iti dayjari ko, kat padamot la makipurpur diya dayjay. Ha? Naimbag ni Mario tan nalawat ti dagana. Di kan to agrigat iti puder na, Romana. Iso taklunam. Basta demo ni Rico, tawan na pinta sa masakbayam kan kwa na. Mabuti nga ka ni Manang tatang. Iso ni Mario ti aklunak. Ang masino aya talaga ti kayat mo kadagiti agar-aram ken kanak ko. Ni Rico kumaangam saan mo't akayat ni Manang. Saan ba't nga iso ti makidin na wano makiasawa? Si kamot? Iso si kati agpilay. Ni Mario latan tatang. Tutal, adamot punto ni Manang ko. Tamok at tinapinta sa masakbayag ti pampanunutan na. Wan, ang malangan mo ta makidin na ka iti di mo ayayatan. Masursurok tumatla siguro nga ayatan ni Mario tatang. Kastamot ti ko na ni Manang. Malah makamuka nga rod, Romana. No kasta, inaklon mo ni Mario, Romana? Wen Manang. Nasayahat nga rod. Kasta ati rumbang. Agtulnog ka kanya ka Manang mo. Tamas amok ti bagbagak ngam sika. Ado ti experience ko ngam sika. Manang. Kat anyat ko na ni Mario ngay. Ikasar na ka. Awan mo ti bagbaga na akasta, Manang. Ne, apay ngay. Dapat kasaradagusan. Di yun itantanpay. Tapno mayalis ang dapilyedo na kan ka. Awan pa'y mo't masasauna may papaniti kasar, Manang. Kaano ngay nga umay? Tasyak man ti makisarita kan kwa na? Mario, ading ko. Tangay inaklon na kamatan ti kabsat ko. Agayan ayat kayon, anya nga iti planom. Ha? Plano nga niya, Manang. Planom amang ikasari ti kabsat ko. Uwan to, Manang. Intun masangom Tani, di siyak pa yung amin ita. Ha? Ni, anyat pa ka kumikumam nga Mario. Di ka dinalawa adaga na ipatawid kan ka? Saan Manang? Ada sa bali pa ka kumikumat. Ang no kayat ni Romana, yawid ko rin di balay. Akat mabalin latamit, Mario. Total, agasawa kayon tumit. Isungag din na kayon. Basta di mo liplipatan nga ikasar ni Romana Wan, Manang Andrea. Di ka madanagan. Mga nan, Rico. Nakaluto ako. Sige lang, Nanang. Diyak tayo mabisin. Ay na, madlawan na nagti pampanunutom. Anak, di ka kumaunag ladladingit. Amo ka nasakitan ka, iti panangpaay ni Romana kan ka. Ngam di ka unay paapiktaran. Aglabas tumutlaang dayta. O, Nanang. Makailiw-liwag kan tumutlaang. O, Nang. Pilitat nga awatan tigasat ko ka ni Romana. Romana, yawid na kan ni Mario. Anya, ala, saan kami pa'y mata nagkasar, Manang? Sumarunon to takasar. Bastag din na kayon, takasta ti kayat na. Impakadanan kanyak dayta. Nasaysaya at matlaang nagnagad ka ni Jabalay na. Tapno sigurado asikatim asawa nan to. Ha? Imbagak matan ka ni tatang dayta. Impakadakan kan kwa na. Isong awanan ti rumba nga pagdanagam. Pasensya ka nito balay Tani, sana na urnos. Manipod pimanaw ti babaw nandito Sana na urnos ti balay, Romana. Bayam, tasyak to ti mangurnos ka dagitoy, Mario. Agyan manak Nagrigat gantag may sang agbibiyag. Iso nasayat, may tayo manugot ka na makidin na kanyak. Addan kadwag dito balay ngayon patawid kanyak, dagiti dadakkel ko. Mario,
Agriing kan, aldawan. Alas 10 ni tagsapa. Nakaluto akon. Mabisina ko na mangurura iti panagriing mo. Bumangon kan Matulog ka pa eh. Umuna ka naman. Sumaruno ako. Ha? Ala, inturog namanan. Agpagapas kay samat ten, tata. Ay, won barok. Intun bigatan. Agsapsapulak nga rot iti tangdanak nga gapas. Isa kong tata. Awan mo trabahok no bigat. Ay, nalpasin aya. Tay pakitang tangdanam ije daya. Kalkalpas na iti kalman, tata. Ay, sige man nga rot barok. Ay, naimbaglaagin tada ka ang nagagat ang mapurpurdiya dito lugar tayaw. Mabalin, jak ngamin kaya ti mabakante, tasayang ti aldaw, tata. Nakagagagat ka. Kat awan mo't asawa kan anak mo asupsuportaram. Ay kat, para iti masakbayak to, tata. No kayat mo, Mario, dakamin kan nila kay kutimang sukay iti talon mo. Saan mo sama tamasango nga si kasuhan ading ko? Talaga saan manang? Masalutak nga gubra iti daga. Ha? Ay kat ipasukay mo na kada kami. Ay kat, sige ha. Da kayo ti makamo, manang Andrea. Sayang tinalawa at alon na tadi namat amu asukayan anak kaw. Sana bali ata da kamin timang sukay kanila kay kutatang. Mangted kamin tulay tibingay nan into nagapit kami. Mulaan mi man iti pagay. Kat numalpas ti pagay, agmula kami tagdudumaan nateng. Ay kat paabangan na. Awang mo timbaga na kas tatatang. Basta sukayan mi kanulatan. Mangted kamin tulay tibas si tabingay nan Nanang, adaba nga kadaga. Mula ak iti agduduma. Akin dagangay. Dagatiam amuti gayam ko, nanang. Anya? Ay na, nalawa dagaday dyan, nanang. Ado ti maimula. Tinawan ka no ti panagbayad ko iti abang na. Nalaka lang ti imbaga ng abang day dyan, nanang. Tatang, umutang akman iti kwartayo. Awan igatang ko iti bagas mikan ni Mario. Apay, awan kwarta ni Mariaw? Pangalaan na ko may iti kwarta na ngay, kat awan mo trabaho na tatang. Kan nagsadot, at dalay di balay amat maturog. Kat nawan masida, siyak ti pagpupudutan na awan madiskitar ko tatang. Aniya, anak kaw. No kasta mo lagayan ti sitwasyon mo iti sidong ni Mariaw. Apay no sinaamon. Total saan kay mga nagkasar? Saan pa naladaw ti amin anak kaw? Tatang, medyo nabayag mo't basitan ang nagdan na kami ka ni Mario. Iso ang nasursuro ko nga inayat. Iso asa nakas ka rin at ibagbagayo. Nang runak at aginawa kun. Ay, kastaya. Ay na, an nadam garot ti bagi manak kaw. Di ka o nagbambandaw. Tanay, masiko ka maghayaman. Sige, mabit lang. Talak tay duldulin ko a kwarta. Tay pautang ko kan. Ay na, naggasat ka tagbalintong asawa mo, Rikaw, barok. Nagpintasan ti biyag mo ita. Naggagat ka nga ben. Kapilitan nga gagatak nagtrabaho iti daga. Tawan mo't inailagpas ko a kurso, tata. Mga asawa ka nga minin, barok. Wento, tata. Dumteng tulat taday ta. Sige, tata, labsan kayo pa'y. Tainak pa'y iji uma. Sige lang, barok. Ay, naggagat day ta, baraw. Awan ngagpay sudagan na, hanggang nadiskartay. Nagagat na makipurpurdiya. Kanadap abangan na daga. Kat isuitaan ti pagapapitan na iti adu amula. Ay sayang. No iso ko mati na asawa ti anak kaw, ay nagasat ko ma. Hanggang saan may? Tapon no nalawa ti daga ti nakiasawaan na. Hanggang sadot mo't amang sukay. Isungawan mo la serbina.
Anak ko, ananum dado nga urnong mo no di kamot mga sawa. Mga sawak to no masara ka kuntay talaga apara kanyak nanang. Wano, nipay laruman na tilinaon ti puso. Ah, Agpudno ka man kanyak. ni nanang tilay bagpagana. Saan mo ta? Ay na, no bilang pudno ti atap ko. Baybaya amon ni Romana, tadan asawa na. Di kan mangnamnamakan kwa na, anak ko. Agsapsapo lang iti bayar ti dagari ko. Ilakok ti talon ko. Nay, apay nga ilako Mario. Sayang Ada pangaramatak iti kwartari ko. Kayan jak matla pa kairanudon tayo jay. Tadimot mangmangtad iti bingay ko tayo jay manang Andrea. Bukbukudan naman ti mapapit da. Anya? Wanri ko, isang nga ilako ko. Gatanga man. Ay, sayang. Nood ako makwarta. Gatanga ko. Imposible nga awan kwarta Rico. Nagagat ka tao. Awan kwarta? Kwa. Sigurado anang ina ti balor da jay atalon mo. Diyak ka bala nagatangan Mario. Saan nga umdas ti ornong ko? Di ka madanagan. Tasan anang ina ti panangila ko. Nalakalayan. Basta cash Ha? Apay? Manuti panangila ko Mario. Pangaramatam iti naglakwam iti daga, Mario. Ipustak iti sugal. Tapnog doble ti kwartak. Anya, ala, sayang ti kwarta. Sana sayang. Basta mga bakak. Masiguradong nga rod ang mga abak ka. Pag negosyo talaangan, taoray siyak ti mga sikaso. Saan? Kanon to pa'y nga umado ti kwarta? Mabayag nga umado ti kwarta dita? Ne, apay nga asublatom ti daga, kat da kami mo timang suksukay, Rico. Nagatang kong aminan manang. Uray pa'y! Ay, saan mo ta kasta Ipakadayo pa'y mat nga umuna saan na kasta? Kasanon nga dagiti mulam Sige manang Andrea. Uray apitin nyo pa'y amin nagiti mulay Tayin to na apitan, sublatag ton. Anya? Adto ti papeles ti daga manang. Mangipanagnak anagatang ko da jay. No apay mat ngamin ngayon lako ni Mario ti dagana. Unay matan. Kat, ayan tinaglakwan nyo iti daga Romana. Awanan amanang. Insugal ni Mario kat naabak. Aniya. Nagapa kami. Isopi manawa ki Jibalay na. Siyak ti pagpupudutan nagapoy ti pan nakaabak na. Manjakon manang. Sinaakon ni Mario. Ay katadakan ka day ta. Saan kay matkid diya nagkasar? Sinaam nga rudan. Tama nga no agrigat kanto iti danana. Tawan mo't tan dyan nalawa talon na. Naimbag nga oras mo, Rico. Agparaep ka din? Inton bigat manang. Apay ka di? Ay, kwa. Mabalin nga umay kamin tumakipurdiyak ni ading ko Romana. Ha? Una, manang. Day talagayam. Ay na, agyaman na, Rico, ading ko. Inta makipurdiyak ni Rico, Romana. May bayamon na dya, Mario. Di mo sublian na dya tao. Talaga dyak kayatan, manang. Ngamin, kanayon ng ti panagapami. Sige, inta nga ron makitang dan nga graw pinton bigat. Barang mapansin na kamanan ni Rico. Ha? Ay na, agpapansin ka kankwa na Romana. Baknangan ni Rico. Tilay bagbagayo mat manang, kababain. Pagbainam kuma, kat sikatiin nagpatpatayan day jari ko ide. Baka isuasan na nga sa asawa, ta sikatururayan na. Ha? Anyat amom ngay, iso ano agaramanan kan ka, wen adagos ti sungbat mo, Romana. Manja, nakababain day tang ibagbaga manang. Ay na, managbabay na talaga di kabsat ko, Rico. Mabayin ka numot kan, iso asyak lang ti umay makipurdiya, Nay, apay ngay. Anyat pagbainan na manang. Ay, jak man mo ngam, makonkonsensyan samet, gapu iti panang paay na kan ka idi. Anya? Mababain unay kan ka, Rico. Awan ti rumbang pagbainan na.
Tanabayagan nga inaklon ko tigasat ko kan kuha na manang. Narigat mo't no ipilit ko ti bagik iti tao, asaan mo't ang mga yat kanyak. Ay, kwa, kinapuno na, sika ti love na. Sika kumati pakiasawaan na idi, ngam pinilit ngamin ni Mario. Ah, Nawayaman ng jekabsat ko, Rico. Mabalin mahit nga ituloy mo man ng tagaram kan ko, ana. Ta sigurado akayat na kanday, Chay. Kwa, adamot nobya kon manang. Ha? Kat umadanin ti kasarmi. Mawis ka ito manang Andrea. Ay, kunak no awan pay. Adan manang. Ipasar ko to dito lugar tayo. Tapno makita, ken mamamuyo akakalugar. Anya ngay. Di nabainan ka, Andrea. Tatang. Naitaka nga main. Sikat tinang irobo iti kabsat mau. Pinilit mo na asawa ko ni Mariaw. Anya ngay tinagbanagan na ita. Nakakaasay. Naimbag ata di da nagkalaysa. Kasla pimpiman jay adem gapo iti aramid mo. Ay sapay masikugan. Tatang, di yun sermonan ni Manang. Madingamin ti style na. Naturturay pa yung siyak. Iso ti makakaadang agdisdesisyon. Ako namlan na saya at amin ngay bagbagana. Sorry, Tatang. Pakawanindak ko ma. Di ta adem ti pagkidawam iti pamakawan. Sana siya? Sorry, ading ko Pasensya anak la ko man. Awan anyaman na Manang. Ngamin, kinayat ko matlaang tinapasamak. Tano talaga ajak ko makayat, adu ti pamuspusan. At daditan, nalpasan ti amin. Tikit di rumbang aramidin tayo ita kat mga barwanan tayo. Wana ading ko kat ikarik. Jakon pakibiyangan ta nyaman a desisyon mo, Romana. Rumbang laang. Tasan a robot day takabsat mo o basta dikdik taramlatan. Madamit bukod na panunaw. Iso ano niya ti desisyon na respetuam. Nulakit day ta pagsayaatan na. When now, pagsayaatan tayo amen. Uhan, Tatang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Manang Leslie. Oh, apay Jenny, ading ko. Sumrak ka man pay. Agyaman ak Manang. Nagapa kami manan iti asawak. Anya, kat kinabil na ka? Saan matkit di? Nga magkakasakit manan asarita timbagbaga na kanya. Anya man tinagapaan yun, aya. Dumawdawat ak iti maigatang iti bagas. Inungtan nakit din. Jayla ka nagdawdawat ti amok nga ramidan. Isu nga gabrodak man langan. Anya, Tulungan nak man na makabroad Manang. Si kalangan ti amok kapag patulungan. Tas ika ti adda trabaho na. ngambabasit pa'y dagiti anak mo, Jenny. Sana balin Basta kayat ko ti agabroad. Pag-abrodam ko ma. Uray ije Hong Kong. Disidido kan iti day tapangadeng mo. Uwan Manang, iso tulungan ako ma. O sige, asikaswam nga rodan ti papeles mo nga agabrod, Jenny. Ay, jak la masangot agaw a Virgina At dama niya balayan, isun ati pangibatsyam kadagiti ubeng tadyak masangaw. Sige nga rod Nanang. Adamot trabaho ka ngamin, Jenny. Diyak masikaso dagiti anak ta. Sige, ninanang ko laangan ti pangibatsyak kadagiti anak ta, Mani. Malalala. Naimbag ka ni nanang mo, tanaanos nga agasikaso iti ubing. Wan, Jenny, bakit? Pasensya ka ni ti panagsasawak na maminsan, ha? Bunga la siguro ti panakabambanog ko day, jay. Pakawanan na, bakit? ala, lipatan mo day, Chay. Basta di mo liwayan asarungkaran dagiti anak ta, Uwan, inal daw to apasyarak ida. Ay, pasensya ka mo't kanyak, Jenny. Pangaasim, Tano adaman di mo nagustuhan, anay pakpakitak ka. Di mo kuman balunan ni abroad.
Awan kanyak dagiti nanang. Kahit kaano nga ron ti flight mo nga ay. Into nagtapusan, nanang. Ala, da kamin kinimanang mo timang itulod kan ka ije airport. Agyaman nak, nanang. Ay, awan pa'y kooperasyon mo't dagita na ka ikamangam, Jenny. Uray mangitulod la kumakan ka ije airport, di da pa'y mo't maaramid. Maulaw da ka nung amin agbiyahe. Ay na, saan apambar dayta? Talaga kit ding awan patag mo kadakwada. Ultimo asawam, di na ka pa'y maitulod. Ala, bye-bye antayaw. Di tayon ikaskaso ida. Apay, awan trabahom ita, nakaw. Naladaw ka mo't nagreeng. Jack sumrek. Nasakit ti bagbagik. Kasapulak sa tina nanang. Ay, kauna. Di mo pilitan no talaga amaday. Tamang ano kumaro ti rekrek na agin anaka pa yung around. Ay na, wala nang. Ang ginanang iti uray makadomingo. Adto yan dagiti uniformem iti trabaho. Linabaakan kinupin ko pa yan. Idulin nyo dagitan. Tadyak usarilan. Na, apay, saan kayon nga agunipormay? Saan ako nasumrek? Anya, ni, kunak man magbakasyon ka lang. Masaduta ko nanang. Agtagibalayak langay. Umayak man, ipag. Oh, bayaw man eh. Ay, sumra ka. Agyaman na ka. Ayan lang iti ubeng, ipag. Adda da ije silid. Mabiit laeng tayabak ida bayaw. Uwan man, tayawid ko idan, ipag. Ha? Awan trabaho kon. Isong agaw awirak langan. Awirak dagitan nak me. Ipamaysak ti mga sikaso kadagitan nak me itikabsat mo, ipag. Anya? Bagaam di asawa manay, adakan kadagiti anak yaw. Iso asikalaang kuma, ti pangipawitan na iti sweldo na. Wen, amo na day tananang. Saan na masapol nga ibaga? Ay kapalagi pamlaang Tamangan no kanayunan mo dagiti na kay kamagam tagdawat iti kwarta kong kuana. Ay, sana. Di da mabalin nga aramidan day ta. Tadakdakkel ti karbangak, tasyak ti asawa na. Ken, ada iti pudir ko dagiti anak me. Iso asyak lang ti pangipawitan na iti sweldo na. Umayak man, abalayan. Ay, no kwarta ti kasapulan yaw, awan, abalayan. Naibusan timpaw it ni Jenay, tinaigatang iti kasapulan dagiti ubeng. Ha? Ay ni, saan akwarta ti kasapulak, abalayan? Umay ko kumailiwan dagiti ubay. Ay, jak mo tayandan. At dadan sa ije likod ti balay. Ay, pakikita man laydan na balayan. Ha? Ay, sige nga raw, abalayan. Abalayan. Apay nga'y akas lamabaybayan mat dagiti apo ko ta. Nagdudungrid da, kan nagkukutong damatan. Ay na, nakusim da ngamin, abalayan. Jak mo't mapilit ida amangan tanatamnay siguro ti panagramanda. Awan vitamins da aya abalayan. Ay ada, kumplito da iti vitamina. Apay nga raw nagkukutong da. Nakusim da nga road. Ayan ti amada nga'y. Kunak man no iso timang bambantay kadagiti ubeng. Ay na, makalawas na sana nagawawi da palayan. Jak amol, tinapnapanan na. Sana matatao dito'y balay, manipod nagikat iti trabaho na. Anya, ikuyog ko pa ilang arod dagiti apo ko ijay balay, abalayan. Tada kami pa ila ti mga sikaso kadakwada. Ay, mga rod abalayan tanay makumikumak. Kanawan metlat manumnumarak iti sweldo ni Jane ija abroad. Tadya anak ko ti pangipaw-pawitan na. Iso ayawid mo nga rodan nagiti apo ko ta. Hello, Jenny. Inalan ni nanang dagiti anak mo ijay balay da katugangam. Tamabaybay ang damot ijay. Kanayon nga awan ni bayaw ijay balayo. Ken nagkutong dagiti ubing. Madlaw asa anda matartari pato anaimbag. Anya? Sige manang. Pakianos nyo lang arudan nga si kasun dagiti anak ko.
Wan, ading ko. Bastagan anad ka dita, ha? Inakman pa'y gumatang iti gatas dagiti apukaw. Iti... Di ka pa agamit, please. Ha? Talaga mo ta saan? Aguray ka. Ni mani amanugang ko day tsaya. Kat adda ka kibkibin na a babae. Kastagayam tar aramiden ta asawak dita ah. Awagam to jay asawam takasaritam anak kaw. Ibagam nga isardeng nanti kas jay nga aramidan na. Saanan nanang? Ah, saanan tay? Jacket kasaritan day jataw. Awan lang arud trabaho nan, agbabae pa'y laeng. Awan kit dit babay na ah. Ngam, no kabailan nang aramidan, kabailakmat. Ha? Anyat kayat mo asawan anak kaw. Ah, ay kwa. Awan nanang. O sige, baliwan tayo tuntag sarita. Bye. Imawag ka din ni Jenny, Leslie. Saan pa'y nga rod, nanang? Na, apay nga ay. Saan pa yun ang nagpawpaw iti kwarta? Manipod na amuan na ti kaadat babae ti asawa na. Saan matan ngay mawawag? Wan nga rod, nanang. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ngam padasek manen akontakan, nanang. Hello, manang? Agyaman akta nakontak kamat laangan, Jenny. Kumusta kan? Apay adi kamat agpariknan. Kwa. Busy ak ngamin, manang. Kaano ka nga agawid? Di ka kadipay agbakasyon? Saanan? Awan ganas kun nga agbakasyon. Takas jay mo tinarami di awanan bain nga asawak. Kat, dagiti anak mo ngay. Di mo kadi kailiw ida. Agawid ak tulad ta, manang. Ken agpaw ika kumamot iti para kadagiti ubing ading ko. Awan nga rod kwarta ak, manang. Anya, pangip-ipanam ngay iti masusweldom dita. Ado ti paggastusak dito eh. Pakianos yu pa'y lagastusan ah. Sana bale, adamot trabaho manang. Kanawan mo't sa bale a paggastusam. Iso nga anusam pa'y laang adagiti anak ko. O sige tani, simang putin ti amok. Bye. O, ati nanang, nagsweldo akon. Ingkay tumakityandan, kan igatangan nyo iti masapsapol dagiti kakaanakak. Agyaman na, Kleslay. Ay na, naimbaglakit din, tada ka at tumultulong ka dagiti ka anak ka manakaw. Kasano lang atan no awan ka. Nasingpet ti boss ko iti kumpanya a pagpapaayak nanang. Naitaluak iti posisyon iti opisina. Iso ang imato ti sweldo. Ay na, nagsaya at nanakaw. Iso ang naasidag ti bendisyon kan ka. Tama nagtulaw, kan nasingpet ka nga main anak kaw. Hello, Jenny. Italaang manan nga mawag ka. Naimbag man, ta nakalagip ka, ading ko. Manang, nalpasan ti kontrata. Iso nga agawid akon. O, di agawid kan. Ngamaping agsangsangit ka. Saan da ka pagawidan dagiti pada ka Pilipino dito eh. Nakautang ak ngamin kadakwada, manang. Agpagpakasiyak. Pawitan dak man iti pagbayad ko iti utang ko dito eh. Anya? Apay, mano ti utang mo dita? No kasta, lalaki tinangip-ipanam iti sweldom ijay abroad, Jenny. Uwan, nanang. Pakawanan dak ko ma. Tao aklaan mo ta makarami iti sana may parbeng. Jenny, aguray ka. Limok magkakadilaan, wanuan niya. Masikogak, nanang. Agupatan abulan to'y sikog ko.
Anya, Pagkawanandak ko ma, nailaw anak ija abroad. Inalilaw nagmat ngamin tinakirelasyon na kijay. anyan. Nagbasol lang arudan di asawam. Nagbasol ka mat. Di ka lang nagpampanunot mat na nako. Pagkawanandak ko mananang, pagbababawyag tinaramid ko. Abalayan, nasaysaya at siguro nuurnusen tayon tinagbabaetan dagiti anak tayo. Ay, no siya klamay sa uray sa anan. Tanakikabit mo dyan akyaw. Nagpasikugpay. Ha, Imbag no kaya pa'y anak ko ni Jenay, abalayan. nagsinadan iti nakirelasyonan na ijay abroad, abalayan. Kan may sa agpadada nagbasol. Tauray mo't ni mani nga anak mo, kat nagbabae. Isupay ti mo na nagaramid iti may kaniwas. Sana bali at lalaki dyan anak ko. Hanggang dyan anak mo nga ay babae. Ah, awan mo't nagdumaan na no babae kan lalaki. Tagpadadamot lata nagbasol, abalayan. Ay, ladingita kabalayan nga saan ko na maawat ang manugang ni Jenay. Tadamot tan anak na iti sa bali a lalaki. Manang, noy kanak pa iti may sagundaway. Agabrodak manan. Tulungan nak kuma. Pag business mo lang ang ti kwartang aramatem nga gapron. Saan ko alin niya tag business, manang? Amangan numaulit tinapasamak, Jenny. Iso asaanan. Dito'y kalatan. Taasi kaswam dagiti anak mo. Siyak ti makamo kada kayo. Tulungan kayo. Narigat mo't ano, nakasanggir kami latan kan kamanang. Kayat ko ngamin nga isaganaan itinapintas sa masakbayan dagiti anak ko. Ikarik, saan kon nga ulitin tinaramid ko? Agsingsing putakon, manang. Panunutak pa'y anaimbag. Nurumbang apalubusan ka nga umadayumanan. Wenno saanan. Agan-anad ka iti pagilyan apapanamading ko. Wen, manang. Da kayo lako man ti makaamumanan kadagiti anak ko, Kat agyaman nak ta pinalubusan nak nga umadayumanan. Wen, basta di mon ulitan ti inaramid mo, ha? Panunutam dagiti imbagbagakan kan. Wen, manang. Tungpalag amin akarikan ka. Anya, agabrod ka ko naman eh. Una nang, nagpatulong ako ni San Gerald. Kat imanugot mat. Iso amin gastos para iti panag-abroad ko. Ay, kasta aya, ay ka nasaya at nga rod Tapnusan laday tagbalbalyo daw ka nagbababay tar aramidam. Grocery ak mampay, sa akto agawid. Tapno makain na agmatan. Jenny? Mani? Aping adda ka dito Dito'y apagilyan ti pagtrab-trabahwak. Anya? No kasta? May sa apagilyan tayan ta? Una yun na pan nakairan ranana? Uwan nga rod. Day off ko ita. Uray siyak, rest day mat ita. Iso nga imayak na grocery iti masapsapul ko. O sige, urayan ka. Inta pa'y mangan. Sa tanto agawid na madamdama. Pakawanan na ko man, Jenny, Nakabaso lang iti kalabaskan ka. Ang nabayagan asin ni Nak, di babaik. Pakawanan nakmat mani. Nakabaso lakmat kan ka. Ngamin, nagsapulak iti sa bali a lalaki. Apaman anadamag ko tinaramid mo. Napakawan ka, Jenny. Agyaman nak. Napakawan ka matan mani. Jenny, ornusan ta nga rodan ti bagbagita. Para kadagiti anak ta. Adan anak ko iti sa bali a lalaki. Maawat nakpailaan. Wen, apay kit din asan. Ay ayatan ka pailang aging gaita.
Ay, ayatan ka mat, Manny. Ay na, maragsakan kamay para kada kayo, anak ko. Naurnos yumitlaangan ti bagbagyaw. Nanang, ay na, sapay lako matag na nayon ng tikinaragsakyaw. Si Kamanay, di kan agbababae, ah. Uwe, nanang. Kat si kamot, Jenny, di kan aglalalaki, ah? Uwan, Nanang. Nasaya at maitamay may sa pagilyan ti ayan niyo. Agbinantay kayaw, ijay abroad. Uwe, nanang. Ikarimi day ta. Wanang, kat di ko mga rudbaybay andag iti anak mi, ah. Anusan nyo ida atari patuan. Anak ko, agtinulong kami kada abalayan. Saan ka day abalayan, Mileng? Ay kawan, ah. Day talagayam. Apokok dagitan nay, baybay akit idan.